Sahisen biang yang yo try bengila banwan Shafi compare kan ke jaga ka fidan ke jingang nur ke jing thangan ke jing seliang ye ke ktien ke joblai ngidon aga por jo ke jing ai jikai na ke ktien ke joblai ke bedei bat ki je thulupa utrai jisu shapangisni ki bakhaddo shapangisni ke bedei bar ke jiwan ke jong utrai jisu hi bangalai puli haki arli ki kelas ki bladep begitu ki bam par UI lani ki bam par singap par skor ye gene ke jikai ka bangalai ai jikai ki arli ki kelas phira banne shakaling support jo ke YouTube ban page ye ke jikai ka baningkong bar ka baar ban mentang indoni ke jikai ka balai ka bede halor gani ka phang ki je thurupa utrai Jesus Christ hagar jidei bar ki singi ke bakhaddo ki balong ki dak kishin jong ke jiwan ka jong utrai Jesus Christ ngimlalen bangi im ki singi ke bakhaddo ki singi jong ke jimpendep state ye ke jetu lupa jaga Bible haga ba ke jiwan ke jong utrai Jesus Christ kalanang hajan hageba puli ye ke jetu lupa ke Bible ngilanang yo I ke jinang pendep ye ke ni ke jetu lupa ngila sedang ye ke jikai ke jengi daga bangile jaga gospel Matthias selenong baru sao kerkhor ke balai habau rang syong halo lum ki olep ki senran ki lawan hu jar jar ki yong tuyo yethu angilano bakini ke rukin long bagaba kumno gadak ke jiwan jongme barka bawai no kene ke perthei kene gede ke jingkali ke balami naki senran ke jungutrai yethu angilano bakini ke rukin long ka bakreni ke jimpan jot ke temple bagaba kumno gadak ke jiwan ke jongme bagaba lai ka bawai no jongane ke perthei halor jigine ke laitali ke jingkali ki jong ki senran utrai Jesus Christ sulu yethu ye ke jingja ki dakishin jong ki singi ke bakhado ki dakishin jong ke jing pendap ye ke jetu lupa jo ke Bible ke bedang ke jesno shwa ke jiwan ke jong utrai Jesus bangelai puli ye ke phang ke beningkong jong ki dak ke bau Jesus Christ supani pet ye ke jingja ke baja ke portei solonsar pet ye ke jingja ke baja hakaleng ke jaga jong ka perthei kata gari bau Jesus Christ sula betha ke sinran begin pet wong sumar ki Krislam ler ki ban syukur no ye ke babon ken mi nanda ka baru wong ki thma ba ke jingpanai ki thma kabalai wong ka jele apring ki jebin rio kawai ke jebin rio kawai ke hima kabasau ki nemsni ba ke jiap them kabasan ke jingkhnyo juma ne si babon ki jaga kata gadega phang ben kong ba Jesus Christ upha ekinong bor jiwan pet ekidak ke sien jaga bawai ka perthei kidak ke sien jaga jiwan ka jong utra Jesus Christ wong pet ek jingcha ke baja ha ka perthei salansar kabar kabau Jesus Christ upha ek senran begin pet karkhot ka bakhandai hado ka bakharsau jo ka gospel Matthias arusau ek jingcha ke ban japan ha ka jili jong ka balang kristan ha ka perthei ha ka leng ke jaga jong ka perthei wei ke jingnang kiyo ke jing penchutomi ke kristan namar ke jingai utra Jesus Christ kabar ke jing bam yashania perlok prabengai wa hadu pot bania thot bania di bar bania shon perlok kabalai ke jingmi ke ne thulup lupa lamler kabamut ke jing sha syukur bar sha yalam bakra jong ki babon daga banget yekine thulupa ke be thulupa lamler nana ka basau ke jing roi belin ke pop kan roi belin ke jing ye jigi babon kan man kriat nang ta sagawai ke basau hakat jeli jong ke balang kersan salan sar perthai ke basan kalong ke basan ke jing pulu mensim banyala ke gospel Matthias arusau karsau tiye ke ke gospel jagi hima on yala ke perthai baro ya gaban long ke jing phla hakikin jaban riu baro on de kumta ken kan jaga bakut kaniru ke jingkeli kabukut jong kai hatu kabukut jong kaya juga jingai hatu kabukut jong kaya jong kabalang hatu kabukut kai ke benta kabukut han jisuang on yala bene ke gospel
sikit ben rio baro anda kumta ken jaga bakut nangta sanang duai puli wat benia mafi kani ka bakut ka bau Jesus Kristus keren hangne ka thau shi ka bakut jongkai hatu ka ya juga jingai hatu ka ya juga balang kaya trekam ke jong blai magdon kaya trekam ke jublai ke bafair kani ka pertai bang ini melai ban puli jungai hangta hereng ini pai menta sakoi bagadak kabau Jesus Kristus itu gadak kesian juga bawai ka pertai kita kesian jong kajiwan ka jong tra Jesus Kristus haga gospel Matius lelong baru sau karkhot ka ba khatsan hado arbufra hangni kidon ko makharsau tul gid khot bangin sele rushe ka gospel Marcos bat Lucas kadak kabalai ka ba Jesus Kristus karkum ka dia thulu pa ju pha ye ki nong bo je ki simran ke shakri ke jong blai baken pe je kadak kabalai pe je ke jingja kabanja hakari Israel pe je ke jingja kabanja hakari Israel ngajuang ye kane baka jaj benri Israel kari Israel kalong kum ka baje jong ka dia thulu pa kaban batai shai Syabang gisni kiba khaddu kaba ngabarfi ngiem mentakum ni kidan shibun ke jingja kiba ja hab kajabri Israel kiba jaru hakari Israel senang puli banang pe iki khubor jong ke jingja kaban kita aru ek perthai bara khawai kani gari ka baji jonga che thulupa katit bar kamera set ban yathu ban peningi hangnungi don menta tuni puli ka ktien jublai ko ongkumne namar kata onda phinyo i kata gajing ijli ba pendo bala ong sepang jonga do udan yang nong thulupa bagara yeng ka jaga bakhut jaru ba puli unda snap anda kumta kita ke bahajudia tu ai kini phet yapno shekilum jar bahalor yeng wat ai bon her ban sim eiru na kayeng jongu jar bah ka lingkharu wat ai bon wan keladian pat ban sim yaki jankup jongu henry kordiet ye kita kibala pun khon bad kita kiba ai bon hakita kisni henry pinduai bagada gajing phet yap jongpi kanomlong mentelang lemni agasngi sabatan naba hangta ka kordit ba kanlong kat kaba ompat julong nadu menanglong ke pertai hadu menta lemni kanomlong syuru tilem da pendekut no ya kita gesngi kanom laj kawai ka do henry nakabenta ke bala jit on pendekut no ya kita gesngi anda kumta lada weiru Onong api hakmi hangni ubau Kris lani hangtai piwan nget nabaki Kris lam ler barkin ay thulu pa lam ler kinmi barkin pen iya kidak kibak raw barkin jimpla katban syukur ladala wadi ke bela jit hakmi ngalayathu lupa hafi ong utra jisu namar kata larakin ong api hakmi udan hagari khlaw Umesaya Kris udah negeri kelau piwat mino hakmi udah neki pulit berjar-jar piwat nget naba kumbaka mino kaleli namingi bargasha sharu sepsni kumtaru kalong hakata gajiwan ukhonu brio naba haeyeru hakabadan ke medyap hangte ken kinyalang kipukni kini ki kharsau tul gid khot kebautra Jesus Kristus Uyathulu pai kadak kabalai kabapni bangi im gisi ke bakhado bagajuan jutrai galajan peje ke jingja gabanja hakari Israel haga Bible kasi jingi ke heading julong gatho ka jing ijli bapendo utra Jesus Kristus habala kelir ke senran lanu kini ke rukan kenja kadak juga juan jime bat kabawai no juga perthai Habau Jesus Kristus ya thulu pai kini kidak kishen
jong ke jiwa ke pertai ba ke jiwan ke jongu Jisu de ubatip ya ke dia tulupa jong ke tulupa ka testament ke berem ude uba hagisnem ke ba ompat mi pertai ban syakri patba ula jio jikai ula julai se sinakok hayang asem la jupuli la jikai ye ke tian jong belai ye ke jing ki kitab jong Moses ki kitab jigis em ki chronicle ki nanga tulupa ki sam bakum ter Jisu Kris ulangam ula sotiet hagak tian jong belai baragawe ni ke benta juga Bible ngakmi ngalawan banle ye kamon ke jong belai barega jing khliap jong ke kitab la tho spang jonga baru Jisu hari belum ipan ke jing buang ani belum ipan ke jing keren bagi sendran ke lenti si Emmaus wang ini ke kentian Jisu gospel jong Lukas kalau nang baru sahur khad ba arfinyo tia bola sedang no Moses bat na kini tu lupa baro ulapan pau hake jing tho baro ye ke rush pangiladi daga ba sedang na ki kitab jong Moses na kini tu lupa Jisu ulapan pau syapangiladi na kini ki kitab Jisu ra utip ike je tu lupa jong ke Bible baraga ide bagi singi ke ba khaduru Jisu habala keliri ke sendran Jisu Kris ye kini ke je tu lupa ke jong Syabang sikat do kita kesian jaga juanju useng nongrem na kibenta juga kitab kabarim useng nongrem ya kini ke jing ya thulupa ke ju na ke je thulupa jong kini thulupa ka jutang kabarim haleluya na kita garau yang ini lek ban puli keri ke basngobangi ke jingja kabanja hakari Israel Karkor kabagarsan Jisu wang kumne mathia sarbusam. Namar kata anda pinyo iya kata gajing ijli kabapendo bala ong sabang jongka daw Daniel unang itu lupa bakayeng hakajaga kabakhot lani kajaga kabakentang jar uba puli onda snap katugani kini kidak kabangi di ban yoi ban pe ikajungja kabaja hagar Israel ya kabamenta Nadu adir kau bakarsan tete ke bangim pad ui bagansha. Ngap bani abangim pad ui ke bagansha. Henrys katukat ni swaju ke por Jisu Kris ke ladep ja. Bahadin jung Jisu ru katukat ni negeri ke Jisu pa ke ladep ja. Ngansa peni shepi. Wang namar kata onda peni ui ke ke jing ijli ke bapendo. Bala ong sepang jongka daw Daniel unang itu lupa. Bagayeng haka jaga kentang. Pej ike jing jaga banjar Israel. Ka jing ijli bapendo. Kabandrung haka jaga kentang. Jongki Israel. Yaga ba kalaban tho. Yaga temple. Yaga ba on satay ha Jerusalem. Haka ba menta. Nagaliang jaga jatmen riu Israel. Naginong alam niyam. Kadang kajing penkre pukrum. Kabala janay pura paka. Banshnanoy ke temple. Ha Jerusalem. Henry hedu menta empat shimla shna satya. Yaka. Barandala shna yagane ke temple. Karkum ke jetulupa juga Bible. Ukris Islam leher. Unsa runga kata jaga kentang. Bansa kamblay iladi. Unsa pen iladi, unsa pen paw iladi. Baudi ublay. Barya kanilong kadike jing ijli ke bapendo. Badan ru ke jingaj ban sa penrung ya ke kenjadur blay. Ya ka ba on sa batha ya ka Jerusalem ke jiu. Ban mani blay ke gadur. Bat yauni unong sensar. Ukris Islam leer uban sami eka pertai. Ya kani laong ya ka jing ijli ke bapendo. Kumbelong mane utra Jisu Kris. Habau sot ya kani ke jing ijli bapendo. Anda peni ui ke jing ijli bapendo balaong ya ka de udania nu isurupa ba ka yang ka jaka ka bakhoi. Tu ini lek bat ngana ke kitab jong Daniel. Katu kadi ke khot na ke kitab jong Daniel ngini puli. Daniel le nong ba pra ningkong. Ke kitab jong Daniel le nong ba pra
ngine puli ke dekat ke ba khandai hado ke ba khadar tie na kawai na kita lami kawai ke reng ke berit kabalaman khrau sikat de e Syapang syati, bat syapang mingi. Bat syapang kata kari ke badan buram, ke bakre negeri Israel. Bat kalaman kerau jin hadu upat ba bening. Tia utau upat ba banaki keluar di dan kiba kala penhap syaka kendau. Bat kala yorot yaki kena kereng ke bami. Sisa kain kala pen kerau yelari ru. Wat hadu urang ba jong utau upat ba. Bagala simno nau. Ya kata kecing aingo tang ke barabor. Bat ya ke jaga kayeng kentang jula pen kelono. Bat ya utau pat ba la aitino haka ni reng. Lembar kata kecing aingo tang ke barabor namar kecing palat. Bakala bretno ya kecing shisha haka khendeo. Bakala le lakaman bakala manba. Shibanta nakani kecing tu lupa kani reng. La pendep Dauni Antiochus Epiphanes uberi gadur jong Islam layar uberi usim juga Syria une ula pendep ikan ikan jatuh lupa sibenta nang tang ini polis itu nama kani kadang kerja seno itu hak kitab jong Daniel long gabak hatway tuni pelibanga Daniel long gabak hatway kada khat kabalai fuwei kongum ne bar kiriyo pom kin yeng hakaliang jongu bar kin le sang ya kata ka jaga kentang kiriyo pom kin yeng hakaliang jongu bar kin le sang ya kata ka jaga kentang bar ya kata ka bakut ya kata ka kut baskem bakin penduono ya kata ka jing aingo thang ka barabor ka bala juknya ka tempul kin penduono ya kata ka jing aingo thang ka barabor Bakin penyeng ya kata kajing ijli ke penjot, kajing ijli ke pendo ke abomination of desolation. Ngambil sibenta, nagani kajing tu lala pendep dauni Antiochus Epiphanes, kiba puli ke history, bar kajing tu lupa jaga Bible. Seman sot nagani kajing tho kaba ngalah tho akawe ni magazine. Hakapor gading sensyar jingis Porsha menengkong laburam ya ke tempul barwe ni gis juga Porsha ula ajimit bante ke tempul Seras Henry Khamadian nisya muslim shispa rebu khandai BC wan tiaka subasau Syria ula penjat ya ke tempul Baula pensang ya kara ke hukum ban kenya dau seniang. How blay zewas. Baula bu akaduan juga temple. Kani sibentana kani la pendep dauni Antiochus Epiphanes. House name Shispa and Revenue BC. Kani kitab Daniel no bakarway dekat balai puway. Kani shwa kajuan jotra Jesus Christ. Kimau la pendep Ula pendu no ke jing aingo thang ke barabor baula peniang ye ke jing ijli ke penjot peniang dauni ublay zeus hangne haga temple bakani karamara kata ke jing le persha ke jing yang le persha dau Judas Maccabees ki ba puli ke history pakai curpa je Bible pi puli ke ne nanda susu kala don biang house name Shispa Kharsan BC Uhidrian jigima Rome ulahir thma baula bu bujli de gadur blay Jupiter haga jaga joka temple hadi bala penjot no ga temple hausan yo pu idi haus nam Shispa Kharsan BC Uhidrian jigima Rome ulahir thma ula bu bujli de gadur blay Jupiter haga jaga joka temple sakata gari kabala ja kari gisnam bakani ga bu yutulu pa Jesus Christ ikani ga jing ijli ga pendo Anda peni iji yo i ke jing ijli ke bapendo bakani ke je tulupa ke utra jisu ke ba ompar shem la pendep satya kani ke jingja kaban kedeu kaban peni ye ke jingja susu ke banangja hadien snaba pe ye ke jingja ke banja ke Israel utra jisu anda peni yo i ke jing ijli ke bapendo
bala ong sebang jongka de udania nu itu lupa baka yang ke jaga ke bakhoj lani ke jaga ke bakentang ka jing ijli ke bapendo ngimpat shimla ui kampat shimla duan setia ka jing peniang ke bakum kane Krislam le rampat shimla penpau ompat shimla i baganan ke tempel ha Jerusalem ompat shimla i ke jing pensang ke jaga kentang Hashwajo kani shwajo Jisu ompi Antiochus usim Syria ulale ye kani tama shwajo tra Jisu Christ hai wat hadin ko bamle uni sispakar san hidrian himarum Henry kani kampade setia gajing pendep ya kata ka bu Jisu Christ ye thulupa bat bahai kani on the pilai kani ka beningkong ka jingja ka ban sajah hari Israel langit bagandan syurga jingyang juga temple. Bau kristal mer rusak kamplain sawan ra eka dur. Bersafha ban mani gani ka dur belai. Bat anda belai gani ka jipendo poi sakada ka baar. Kajing hap pet yap kirki ki kun Israel ki badan hajudia. Kajing hap pet yap kirki ki kun Israel ningkong ki badan hajudia gar khod ka bakhan rio. Anda kumta kita ki bahad judia. Tu ai kini pet yap no shekilom. Kita ki bahajudia ken pet yap no shekilom. Jaru bahalor yeng wan ai bawon yar ban sim eru na kayeng ger jongu. Jaru bahalor yeng wan ai bawon yar ban sim eru na kayeng ju. Jaru bahakaling kharu wan ai bawon wan keladian pan ban sim ya ger jainkob ger jongu. Kajing hap pet yap kerki ki khon Israel ki beran hajudia. Kani ke judia. Kerja bangi tip, kabala tip menta hari Israel kum ke West Bank, hakabaka sorkar Israel menta kerja jingpen krea ban annex ke benta jong kini ke Jordan Valley ke benta juga West Bank, bat menta na pering jupi ke bapet news kedan ke jing senai ke ke lenti, ke surok menta ke jing senai ban punya snow kini ke Jew ke badan menta ha West Bank. Kejaga ke bagi bon ke Palestine bagi jiur ke bon hangta bat niu ie ki jingja ki sgi menta ki jiu ke bran shaban na kari Israel kana mi sgi ke lanawan nari Amerika na Europe na kaling ke jaga juga perdai ke lanawan pai syakari lajong namar ke jing bam shingan shu bandan sha bari kamen sim persha ika jibr Israel kanang jor menta bat ki jiu ke lanawan pai bat ki jiu ke lanawan pai ke dan kataga Jewish settlement ya ke bala penshna Syekh ki benta jong ke West Bank. Kabala tip hakab kerteng juga Bible ke Judea ber Samaria. Bagi den ki Jew ki beran hang tu menta. Baya ke bagi Israel kala penkrea ban annex bambri sno bagi Israel nang tagadon ke jisnai ke surok menta. Ya kabala ai kerteng ke American road ban pria sno ke jaga besai ke Jew se Jerusalem sawan Pisa sheme gane. Ujisu Kristus wong anda peniyo ini ke jing ijli ke bapendo. Wong gitu ke Jew. Ki baha Judea Samaria. West Bank. Namar kindan kindir ke Jew hang to. Handa ki babon ki Arab ki Palestine ki ban syong. Bar ke ba kan ki ban mat jing e an kong ini ke jing ijli bapendo. Kajing peniang ke dur play ke temple ke jaga kentang. Bar kajing pa jong unong sosial ado kurusme ban money play you. Kiban sya pensitom ningkong kiban sya nyom ningkong ke Jew ke badan ha Judea Samaria. Tada Jesu da banjur ke wong. Anda kumta kita ke bah Judea. Abe kene pediap no shikilum. Jaru bahalor yang warai boniar ban sime yeru naga yeng ju can you ilma ke YouTube can you ilma ke news ki kor boy can you ilma ke mobile ka jigi ke news ke banang breaking news kabagadan ka dur play balawan ra ka jaga kentang udai gugu unong sensya la do jaga berdai ula kamile di budu play lo paban mane nada on the peni ye ke you jisuang kita ke bajudia ke ne pet yap no ke bahalor yeng wat yare ban sime yeng jaru balen khawan ai bon kladien pat ban sime ke jain kop ga jungom Sengap kata dia dak ke baar ke bau Jesu upah bengit pergi banja hakir Israel kajing peniang ni kajing ijli bapendo
kabar ka jing hap yap kerki ki kun Israel ke bedon ha Judea lani West Bank shege jagalum kabakin leban petri nanda sagabalai ka jing sedang jong ka jing jinjar ba Jesus Christ suang balai ke ban pet yap korba khat khandai arpawar fuwe han recorded ye kita ki kibala pun khon bat ye kiba ai bonya kita ke swi han recorded ye kita kibala pun khon bat ye kita kiba ai bonya kita ke swi han rai pin duai bagata ka jing pet yap jong pi kanum long mentalang lemni ka swi sabaton malah ka jakane ka jing peniang ni ka jing ka dur blay ka jing easily ba pendo ka jaga kentang kani ka sabaton ki orthodox Jews ngamodur kinum mi na yeng kinum pet ka ka sni song that ngene mia jingai hanta hanrei pin duai ba ka jing pet yap no jibi kanum long mentalang lemni ka sabaton na ba hangta ka kordit ba kanlong kat ka ba ompat julalong na du menang long ka perthei hadu menta em lemni kanum long shu Anda bani iwe ke jing jili ba pendo ka ba ar bhi ban phet yap na ki banta ju ke Judea ke jubre ju ke ha phet yap sheke jegalom nanda ka balai kan sedang ka jing jin jar ba nang ne kan sedang ka kordit ba ka great tribulation ka jing jin jar ba ka ba ngi menta ngimpat don ha ka jing jin jar ba namaram parsimlai i ke jing ijili ba pendo ngimpari bagi Jew ke Judea Samaria ken pet yap haga jing bek thong nong insha Allah do penban gi Jew menta ken wan pha shala ke jongari kinang le shong le sa shagade ke jaga se Judea Samaria gidan shibon ki Jewish settlement haga de ke jaga hangta ka kodir ba kan long kar ka bam pat julolong nado menang long ke pertei hadu menta em le ne kanam long sho nanda irkhot bar fuar utra Jesus Christuang te lemda pendekot no ya kita kesngi kan nom la em kawe ka do te lemda pendekot no ya kita kesngi kan nom la em kawe ru ka do hendrai na ka banta ke bala jit on pendekot no ya kita kesngi kene ka kini ki dia thulupa jo utra Jesus kidan ke dia sno bagi babun ki banta jo ki kitab Daniel tamangan na melek syatangan sim tang na gane ka kita jimper Paulo no ga khatar gar khot ka ban rio bagada ga brio ga kreni ga jabri Israel kala phet yap shagari khlau hakaba ga dan ga jaka ka bala kre do blay khanang bahang ta kan yo besa ya ki shihajar aspa an rio posngi shihajar aspa an rio posngi lani lais nem shiteng ki bere gi snem jonga jinjin jarba ki ban ja haka perthei kar khor ga khalai Timen bau tau yak jakar ula yo i bala shop arsut yu shiga khande ula be benye ka brio ka bala kha khon shinrang ka ba kreni ka jabri Israel tiala ai kai ka brio artli ki thap myang joga pukni ka ba khrao bakan yo her shagari khlao shaga jaga jonka bakan yo basa shia lani shisnem barkia lani arsnem bar shiteng ya lani shiteng snem nakhmat uto busen yak jakar soitan ubala hab shiga bar uban sahab shiga bar thai uban sarung au kurisam ler uban sapelong blayo baki bam tere aban mani blayo kanu ke jingsha paniap ti hangta gar sedang ka jingjen charba usoitan uladana ka perthai hagada ka por ula rung hau krislam ler krislam ula kam blay lade lemda bendikut no agide gesingi kanam la im kaweru kada sakabasau gadak kabau Jesus Christ Ukraine ke jeli ke jabri Israel ke jingmi shu jongki Krislam ler khat arfulai arusau andakum tala da we ru nong happy hakmi hangne ubau Chris ken shem ke jabri sai ke la sha disip la sha syukur uni ubaki modu di masaya jeki plengum de masaya andakum da ga por ken mi Shibon ki ban kam bagi Mesaya hakmi kinon inong hang neo Krislani hakmi hang tai piwan nget nabaki Krislam ler bagi ni tulu palam ler kinmi barkin pen i kita ga bakra barke jingpala kat ban syukola dala wat ikibala jit wat menta kumni hakari jungi barke lengke jaga jong ga berthai kidon ki bri ke bala kam Krisladi kam inong tulu pa yelari ki kam Kris Mesaya
O Kristus lawan hangta, o Kristus lawan hangta. Jisu lawan hangta ke dan sibun ke bakum kita. Dan ini ki kendia sengi dan ki peri ke bang. O Kristus lawan hangta, o Bleu lawan hangta. Hari jengi ru kila judan. Ngaken ma ke katune sena menshwa. Hasinong jengi ke lawan ki nong thok khubor ki babul ma hasinong jengi. Namar budon wi khna uba langet bumat ke jing tre mesim ko wong bo Jisu sawan pau. Hayeng jun sawan ban pau. Ki nong thok khubor ki peri ke la lum lang bonwan u Jisu. Hendrai khlemwan. Ki nong thok khubor ke lewan. Jisu wang ki Kristus me ki tu lupalan me ki ni ba ki ni ki dak ke bakrao. Bar ke jing phla ke ban syukur la wat ke bela jit. Hakmi Jisu wang ala yatulu pahafi. Namar kata la ki nong hakmi udana kri khla pi wat miro. Hakmi udan ki pulet berjar-jar pi wat ngej. Balai naba kumba kamino ka leli namingi. Barka sha do sha sepsngi. Kumta kan long kata ke jiwanu khunu preo on iu bowan. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ yatu ka dak ka banja hakari Israel ka jing ijli ka bapendo. Kacing bu eka dur kinsha ka dur belai haka jaga kentang haka temple ya kabalangai bersate Jerusalem kabar abani ida kacing zibindo kacing kam belai jong unang sensala do jibre Krislam ler ba kacing pha ban mani yo ni i kata kata kacing ijli ka bapendo kabala yatulo padu Daniel onnani i kata kiji ba Judea Samaria West Bank ya ban pet sikilum. Kadang jisno ba kitu kitab jimpir pa ngala puli. Kan sedang ke jingkodit ba ke jinjin jarba ka perthai. Ban nang tikin mi sibon ki kristal leru hat ba tulu palam le ban syukur. Ban syukur. Hatu gani ke jinjin jarba kan long tang ha ke Israel kan kita eka perthai bara kawai. Kan kita eka perthai baro kawai. Henry gani gadi ka decisive prophetic event. Ka jingja jaga jitu lupa ka ban pelong ka jabru se ban shimrai. Ka weni ka dak ka ba khli ka ban pani dak pa ka perthai ka la arung sa ka jingjin charba. Kani ka dak ka ban pani ba ka perthai ka la arung sa ka jingjin char ba. Hadu mantangim padon. Hakani ke por jong ka jingjin charba. Gimpari agi news. Eka abomination of desolation. Ka jing ijli ke bapando. Gimpari ka jing pet krat jig jiuna Judea. Penman mata kila nang wan sya Judea. Sya West Bank jiu bat ke Israel. Hallelujah. Kani la nang pendep ia ka jiu pa juga Bible. Gimpari rung sya ka jingjin charba. Ka jing kordit ba. Bat susu Krislam lerum pat simla pen pau satya ka perthai. Peyi ke jingja ka banja hari Israel. Kay bangala ban sutu habang pej perman ke jingja ka bajam ta hari Israel pen ban kalong. Katma ka ap hari Israel manta. Katma kamde ka bamulu mala katma ka bajur ka ap ka nugo ka por ka banja katma ka ban kata e ka perthai baro ka bai. Him gisi ba khadu gisi joga jimpendep set ek jurupa juga Bible tinle shaka gospel ga jung Lucas lanang ba arfuwe ga khor ka ba arfu ter ka ban jesno ikane Henry ba pinu i ga Jerusalem bala kerta wer kar ki payopom anda kom da pin tiap ba jimpendu no ka kala jan anda kom ta kita ki ba Judea gen pet yap no shikilum bar kita ki ba preng jongka ken kenri ano bar kita ki ba ki ribri kin ya kin ki ribri kinam lay besut kinam lay besut hapo jongka naba kini kilong kisngi jongka jing pensitom hok ya kaban pendep iki baro bala tho han record itu ke bapun khon ba kita ki ba aibonya kita kisngi namar ka shipa ka ba khrau kan long hagade gari bar ka jing bitar hauni pailang kin kelon ru daga wailam serti wailam ba an yalam rawe ki shi kin jaban rib baro ba kalong bala yotop ika Jerusalem digi gentle tat anda on pendep ya ka ya juki gentle Shibantana kani ka jetulu pala pendep usne menyopo idi. Shibantana kani ala de pendep menyopo idi. Handai ka jim pendep ka bapura ka ap.
kin kelon ke Bible ni dalam rai kin jaban reu bar kin long bala YouTube ya ke Jerusalem dagi gentle ki bam dagi Jew dagi jaban reu kin nyom kin kirnyom me ke Jerusalem tadan dan pendep ya ki gentle on YouTube ya ke nong ba Jerusalem hadu bala pendep ya ke ki gentle kinong puli bani ke Bible kiong baka ya ki gentle ka sedang na dosnem reuspa henriu BC nado ba kejingyar thma juga Babylon ke Israel nanda na Porsche bagi hima khrabor ke la control ke Jerusalem wala ke Israel kala yo independent kala sansar hi Henry ke beja u Temple Mount ulum habar ke temple ulum moraya dan setia ke Israel udan ke jong ki gentle udan hapo ke jimpe jogi Hashemite dynasty kani ke jais im Jordan ki ba pe ki ba jungo ki de ki sim Jordan ki ki custodian ki dong pe dong jungo yong lo moraya nagada ki dong puli bnia ke Bible ki yong lar de gen banon ke deal ke soskular jong ke jete ju sobante ke temple ha Jerusalem ki Hashemite dynasty sim Jordan ki ron ke rule ke bakra ba ngim si ba khado prince big wat bnia ai ga jing ki jingcha gu je par de ki khndiat tayo banai bala leit no karan ke jialang ke jia persang manonra Saudi Arabia nangta ke sim Jordan bania ther bania wengi soccer dot ke de Temple Mount ban wengi soccer dot ke de ran ke jingpen kre ye ke jingpen dep ye ke je to lupa ke Bible ngim ke sibar tungi nang puli nginang pe ye ke ba je ke je to lupa ke batit hangtai hapreng perthai sapuli daladiru ke gospel ju Marcos lenong bakhat lai karkhor ke bakhat sao hadu ke bar fly daladi henry anda phini I ke jing jili ba pendo bala krendo daniel tulupa baka yeng se ke bamde jar bo puli una sngap anda gomta ke ba judia ke ne phet yap no shikidom ter ke ju keni ke je tulupa ke ba ye tulupa shmang ke jing jili ba pendo ke jing ha phet yap ji ke ju nanda ke jing sedang jo ke jing korit ba baka jing miru ji ki krislam ler ke ban syukur wale ke jabri Israel Jisula maham wang khot arfula henry tu sumar phi hakmi ngala ya thulu pa hafi yaki barobat yang abat ingiru kiberan hagari ke chingi leng ke jaga ki kristan to ngin sumar jisula de ya thulu pa ngin dwai nan de Israel dwai ke sarkar Israel dwai ke negeri namar kumong madar ke jing suthu banga pe ke jing cha ke jaga berde kathma ke jor ke ban kta ek perthai baro ke ke ban kalaban jah ke no ke por hangtai hari Israel ngin dwai ke Israel dwai ke riba marjang de jaga dwai ke jimpen emi ke jaben re baro ke perthai dwai be ke kristan ke perthai baro ke balang kristan ke perthai kana ya se prang wat ni ke por chu ke jinge ke jile ke bangidan ku ki prabanget long climb long slur shani outrai le ke man jo try ngim ke sibakaro yang ini ya don ke jiri ke ba emo try Jesus Christ yang ini syakri prabanget ina mesim ben slur lar ki kebu bangi yo ngin syakri yang in job ikim sim show try ladaran na bring jipi pimpat kala bamot pimpat priang yo try Jesus Christ kumonong panim kala ka bamot priang no yo Jesus Christ pai khamat show blai thi bampat long kristan kala ka bamot priang no yo Jesus khotker par yo Jesus wang lai thulupa ka babel kan jar bunuru ban khotker par ka teng Jesus on panim khotker par ek ka teng Jesus ndan ko ipak ka teng gabriel panim ngabar fi Datang ke kerteng jong Jisu. Utrang kerkui fi barak ke basngap. Ki basashkon ke ketian joblay. Nakam na jibi ngong pi ke bampat priang utray. Ki bampat kala bamot. Sa phone shun number phone bala ai. Haga screen jone ke YouTube. Bar phone ki bar priang no utray Jisu Christ. Kala ka bamot priang yo Jisu Christ. Kut bat juma bulu senran. Kita ki bampat dep ye ke jimpen mapis pila kala bamot. Let se ke jimpen mapis war ki bridge balai ban pendep eka jing pen mapes kan mapes gari ka dur jo ka jing phlapai ba eka jinget jo bio tra Jisu u Jisu la yap la te ulami pat aba pinget ya gospel be tu es pang jing yap jing te jimi pat Jisu Christ pile chi mapes ban yap le meru Jisu ban betep le meru Jisu ka jo mapes ban mi pat eka jing sama jo ka jing ban betep no ubri ubri behar pateng no Adam ban kop yo tra Jisu Christ blengir khu ye fi ka jing dar ka jo tra ka dan ka chaka try ngai kerhui ki brio jome baro ki basngap ek khubor jome ka try ki bangai kirsan ki chakri jome ngai kerhui ki men ai jing shai
Naka kti ni be ki jingcha. Ba cha ka perthai. Hari Israel go try. Ba ka ban kta ka be suram star go try. Ngim gisi ka ba khado go try. Ajin penep ser ke churu baju ke babel. Yara be ki bengin pen khre ele ke chung ka chingem. Nama ngim tip lanu ka turoy kam sawa. Ladu benwan shao go try. Ka balang ganoli korim ke chimere ke sla perthai. Ngin pen khre pen bir pen biang le ke chung ka chingem. Mensim ba ka ta noli korim ki om. Tawan traji su yara pengen ke jere ke imbar mensim khot. Bangin smoto ngilang sensitive ka sorok chu mensim khot. Mensim ko ban pen khre pen khruman pen ka tangi. Bangin ba bit pen ya shamani kendo baru try. Halaring ajwaim dik dik bampar kalab mot ke bampar priang try. Kin priang no yo Jesus kin kala ka bamot. Hala de ka ba khot ker pare Jesus. Da ba shim gesen cham ban ngai ban buat no yo traji Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Trying adwai to ke bala khot ker pare ke bala priang me ga jing tray mersi makon. Ha ka chim chong ke. Try ke ba pang ba shitom ngadwai. Ka chim pen khia. Na ka med chigi bang stabor kan kriano priang ke chim khia no try. Kan ka khlam jing pang no ke ri jingi kana mala bale don bor. Ngas red ka snam Jesus ka ri jingi. Kirim payeng ki prayers me baro. Ha ka deng Jesus ka sing twai de ka jingi. Amen. Amen. Bring guru ifi. Ana ka brom chu play. Amen. Kasi kendo para be pak class.